sve sporne ugovore i anekse koji svedoče o razgradnji RTS-a u korist izgradnje Pinka, Palme, Košave pa i BK televizije potpisivali su Milorad Vučelić, a kad je smenjen njegov naslednik Dragoljub Milanović. Vučelić nije smenjen zbog milionske štete koju je naneo državi, ni zbog 1300 otpuštenih radnika RTS-a, od kojih su 800 bili članovi nezavisnog sindikata, ni zbog toga što je bio metafora ratnohuškačkog perioda RTS-a. Milorad Vučelić je smenjen po nalogu Mirjane Marković, jer njegov koncept komandovanja RTS-om nije imao dodirnih tačaka sa Miloševićevim preddejtonskim zaokretom ka politici miroljubive i aktivne koegzistencije. Sve do pada režima, Vučelić je bio ugaoni kamen svakog državnog propagandela. Uglavnom se bavio strateškim položajem laži u srpskoj propagandi. Prvi je osmislio i u svet poslao jedinstvenu medijsku sliku rata u SFRJ, po kojoj su se oni koji nisu Srbi suicidalno obračunavali sa samima sobom. Milošević je mogao mirno da spava, a zorom se budio samo sa jednim pitanjem: Bože, hoće li Vučeline, smišljotine danas da prezentuje Komrakov, Dmitrović, Štula ili Baletićeva? Vučelić je jedan od takvih. Ja verujem da je on sa uverenjem govorio one gebelsovske govore sa televizije. Milorad Vučelić je bio sve. Intelektualac opšte prakse, pre svega, ali i partijac i disident. Istovremeno sekretar i urednik, član PEN-a i nacionalista. Taman toliko da mu se to jednog dana ne zaboravi. Kao direktor RTV Novi Sad bio je i ministar spoljnih poslova kratkotrajne SAO Hercegovine. Posle predvojničke obuke u Novom Sadu postao je direktor RTS-a, a ubrzo je tom zvanju pridružio i funkcije šefa poslaničkog kluba SPS-a i člana izvršnog odbora vladajuće partije. U jednom periodu činilo se da je moćniji i od samog Miloševića. Tako se makar ponašao. Milorad Vučelić me jedan puta pozvao na ručak u Mažesti, gde je bio njegov mini štab u to vreme sa raznim ljudima za koje će se posle ispostaviti da su mnogi bili problematični, ali nebitno. Savladali smo supicu, poruka je tek stigla negde u sredini glavnog dijela, kada je on rekao: slušaj, ovako više neće moći. Ti Slobi daješ jedan tretman brozovski, međutim na unutrašnjim političkim stranama znaš da Slobu staviš i SPS, da slaviš na 2 stupca, da Vuku Draškoviću daš 3. To neće moći. Milorad Vučelić je smenjen 8 dana po potpisivanju Dejtonskog sporazuma. U istom paketu sa ekrana su potpuno nestali Mila Štula, Krste Pjelić, Milijana Baletić. U Srbiji je bilo malo osoba koje ne bi poželele da žive u zemlji iz njenog udarnog TV dnevnika ili sa naslovnih strana režimske štampe.